Kuyadumaza ke nokho ukuthi uthola ukuthi imisebenzi lena esengigogodile kuyo bese kusuka umuntu wakude nje azoqasha ukuba wenze lo msebenzi bese ngiyibuza ukuthi mina nanoma sekungenza idiscount engaka sengicharge umuntu ngalokho anakho kusenomuntu osangingabazayo ukuthi angathatha mina yazi nje kubhlungu kabi nje ukubona uginqika umuntu ewaphansi uthi uyabona yazi insizwe igugumba neleda iyongena crescite uyabona ukuthi akusiyo nje lapha kule ndawo bese ngiyibuza mina ukuthi bese ngazoqasha umuntu wale kude ngoba mina bekuba i-discount enkulu kakhulu umuntu mangihlala naye ngoba lo muntu ngimbona nje echitha amanzi bese ngibuka ukuthi shuthi izingane zami impela uphuthi impela yoleswela uqasha umuntu wakude sikhona imisebenzi ilula siyenza ngemadlana siyenza ngalokho nakho nje okusothandweni anoko nisicabangele nathi insizwe impela ibona igugumba impela iyongena lapha kukhonda uyabona ukuthi kakusiye lapha yenze nje into nami bengizoyenza vele kalula asoko siqasheke nathi